ni som ni le pariat mei sang ni som ni ania kang mun pe che thing pur ten safai an hulak maya lau thabarin an omagan thalai ten on puna thalai ten manin Brunswick mele village council te kai hruina hnuaia tuna hian ram hnuaia zalen tura chhuah le kan tumania tuna in hun kan mang don mek ani fit som pali laia sei ani kang mun safai ani tuna in Brunswick me president thu sei ani bulin bulmaya po hianin kanhum halna rei ko non ngam khop maya tituan hei boina po safai kan jangwal tenan man chu forest kene kan tang koparan nung cha kan lo hum hal so to thina wangin tun hena po hian tina lovin kan village council te weme khoi tu te le khodang ni thalai om ang te ne hian ram hnuaia zalen turin kanan thole don ani a heng kan nung cha te hi mizoram hon sang mi te pon hum hal ve tur le ka mun khwa te na kan hum hal anga nung cha dang te po an ram le an khothung mi te lo hum hal ve turin an han sa du bok ani tun huna hian ei safai an thalai ten an man chu pisom polibor ve se tania ram hnuaia ti hian kale turin kan chhuwa don ani along le mai mun cha hum hal na ko ngai ka mun hi thei to pin ma an la ve a tuna hian kan chhuwa zalen don ani khoya takwa kang bo safai hi ari nai lo sajai dam de mai ru zai dam de mai lo ni leng le ta zur mai wildlife lampang te puwana te upanon che ma khop mai malak na in Brunswick me te village council malak na in tuna hian safai chu kan chhuah zalen le ta ani kan chuan a hmun hi Environment and Forest Department plantation ani zalen taka turin kang hmun khuwa mi puiten safai chu kan chhuah zalen ta ni